سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا عليم. Alhamdulillah, sudah selesai agihan 50 naskah Al-Quran di Masjid Baitul Izzah, Dusun Kokok Putih, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Terima kasih kepada semua pewakaf. Tanpa wakaf anda, misi bantuan ini tidak dapat dijalankan. والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. Terima kasih Ustaz Al-Quran.